Jaja majke patke su se izlegla, otkrivajući slatke pačiće. Ali posljednje jaje je bilo veliko i iz njega je izašla čudna, siva ptica. On je tako ružan, vikala su druga pačića, gurajući ga. Čak je i njegova majka sumnjala u njega. Mala ptica se osjećala usamljeno, verujući da je nepoželjan samo zato što izgleda drugačije. Pokušao je da se uklopi, ali smeh je pratio njegovo nespretno geganje. Pobegao je, nalazeći samo hladna ramena i stalno odbacivanje. Posle zime, odrasla, usamljena ptica je videla veličanstvene bele labudove na jezeru. Očekivao je njihovo uobičajeno odbacivanje. Dok se saginjao da pije, video je svoj odraz pored njihovog. Na njegov šok, nije bio ružno pače. Bio je prelep, graciozan labud, baš kao i oni. Bio je labud sve vreme, rođen u pogrešnom gnezdu. Njegovo odbacivanje nije bilo zbog toga što je bio ružan, već zbog toga što je bio neshvaćen. Nije bio predodređen da bude patka, već labud. Životna odbacivanja često potiču od toga što drugi ne vide vaše pravo ja. Ne dozvolite nikome da vas definiše. Verujte u svoju jedinstvenu svrhu. Pretplatite se na naziv kanala za više legendarnih priča.